yazi ngiyezwa ukuthi angiyezwa into angizokwazi ukufunda lento engiyifunde ngiyakwazi ukungisa ukukhuluma uma ngayizwile lento ngithi mina uNkulunkulu ehambela umhlaba njengoba ubonakala ukuthi une-wave efikileyo emhlabeni yokuhanjelwa uNkulunkulu asifunde indlela yokuyithamela inkazimulo ukuthi le nkazimulo efikayo phakathi kwethu lena ithamelwa kanjani ngoba azifani indlela zokwethamela izulu ufanele sibone sifunde bese omunye nje ecabanga ukuthi kusisiza lokho ukuthi kulolu hlobo lwalokuhanjelwa siwayeka ama-program awazokusebenzela kulento esifikiswa kuyona uNkulunkulu. Haleluya. Ukuze uma ediliza uhlobo oluthile lwenkazimulo ma ufanele ukuthi mayiseyidilizile loo nto sihlale phansi. Oh yes. Sivele sihlale singabi nayo into esijahayo uyabona nemali uNkulunkulu uthe ucela imizimba uyayicela ucela inkulunkulu nje isibelelelo nje samanje sikhamba zalwana uyazi ukuthi ngifisa lo ukuthi akazi nowehlisa kanjani isisindo kule generation sithi kwehlisa ivolume ukuthi yekani isisindo wehliseni isisindo nizongayizwa lento addresswa nizoyigeja lento ngoba lento iyehla iswele abantu abafundile ukuthi uma likhipha kanje isebe lothiwa kanjani lothiwa uma iphuma ihlaba kanje isebe lothiwa kanjani izulu sithamela kanjani kwafika lokumsindo singathi ngabona ibhathini lalomsindo sikwazi ukwehlisa umsindo ukuthi sikwazi ukuzwa ukuheleza sikwazi ukuzwa ukuheleza maliheleza izulu lanomoya eliheleza ngawo sikwazi ukuzwa
thina asificani njalo lento masifika kuyo. Sayifika ngithi mina angaze ngazi ukuthi kanti angaze ngazi ngizwe ngani ukuthi khona i-dry fasting. Ngizwe ngani mina masemhlukanisa. Thina safika nakho lokho thina sasingabeki lutho emlonyeni makuthiwa usilile. Sasinayazi nale ethi khona ukuthi uzile kodwa uphuze kodwa kube khona izinto oyiphuza. Angikhulumi ngalokho okuphucukileyo lokho okudlisana kamnandi uhalelwa zonke kamnandi into uzilile kuthiwa i-Daniel fasting mnandi. Hayi bafethu sekwabamnandi khona. Angisho ukuthi ngirongi kodwa angiboni dlokovu ukuthi singabiza ngokuzila ngathi wasume umentabeni ume njengo-Isaya uthi yikho yini lokhu uzile ngokukhethileyo. Angisho bazalwane ukuthi uma ngixoxela njengane yami isiyobona nayo ukuthi ithathwa kwami noma ithathwa kwesikhathi. Ithi angiboni ukuthi zanele ungabiza ngokuzila uma abantu bethatha wonke amafruit bewufaka emshinini wagaye amafruit onke ehlangene lokudla health bazalwane lokudla yena ukudlela kahle. Hawu shina sami ngisho ukuthi yikho lokho lokuthi eqobe green salad abafake yonke into emnandi agcwalisa ibhawuni athi umuntu usilile bese isaladi emnandi bazalwane adla amaveji aphuza amajuice. Isindlo seNkosi siphila iyanto esasiyenza eyayithi siphuma 7 days asibeke lutho emlonyeni siyaphuma singena ku-21 days asibeke lutho emlonyeni siyabeka sidla izinsukwani ezimbalwa sizobuye sigibele u-30 days asibeki akaze sigule asibuyanga ey'bhedlela asikakayibambi lento kaJesu ethi ngoba futhi umuntu angephile ngesinkwa sona ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Asikafiki kulezo dilizwa manje lakithi inkosi mina ngisinkwa sokuphila. Asikafiki kuleyo bazalwane manje inkosi sithi mina isinkwa sokuphila. Sekusho nje ithi inkosi akaphili umuntu ngokudla kodwa onke amazwi avele emlonyeni kaNkulunkulu ayamphilisa umuntu. Uyaphila ngamazwi. Ngithi-ke kuye thina sasiphunga impukane zanele umlomo usununka thina lokufunga bakuthiwe uyangena kulekeni yami sasingalidli iswiti sasasilidli iswiti lokuthi yithi masithi thina usilile sasisho ukuthi usilile. Number 3 sasingaqo angiyazi into yokuzila okuphostwa kuma-State House. Sabathi singafuna ukuthi lathanyelwa kanjani izulu mali vela kubantu ngale ndlela. Ufunani senze njani ukuthabela uNkulunkulu ukuze siyithole into oyilethe kithi. Ngithi mina ngamhlala emishini ngingane yakwamfundisi. Mina ubaba wayengibona ngokuphephuka ngoba sengiphele emzimbeni abuza ukuthi hayi ngoba kuhlwa yini wena. Ngathi ngidla ngedwa nje la ekhaya. Now
ngiyacela uthi ucela yona kanye manje nathi thabela hayi uNkulunkulu uthi ucela yona ngithi ke ucela imizimba yabantu abangafuni ngayo ngifisa ngazi ukuthi ngingathola insizwa engakhula nazo abanye sebaba bishophi banye bakhona lapha ensimini basebenza ngithi kubo ngawani bafo ngiyabonga ukuthi wena wawinsizwa ngesikhathi mina ngiyintombi sisendlini kaNkulunkulu awuzange ulale naye abafana nje bakithi bafana bakithi engakhula nabo ekholweni abangakaze bangibuke mahips abangakaze bangibukele ukulala abangakaze bangicabangela ukuthi balale bese bebuya bese pulpit bazobhoka elimzimba niyenze ibe unikelo ophilileyo. Mina ngakwazi ukuthi uhamba kanjani ekholweni uthi insizwa ngingqingane zabantu usulale nenqwaba yabantombazana kodwa futhi wena uthi uyinsizwa futhi wena uthi uyakholwa wena uthi uyamthanda uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ucela imizimba kusho mina basabana. Mina angazi uma ungakwazi ukubala iperiod yobungcwele ubusubonga uNkulunkulu. uNkulunkulu senilokhu ngamukela ukuthi Yesu inyanga isisihlahla uNkulunkulu angilale namuntu wase wangcwele uNkulunkulu yini lo ongalalile.
bafowethu bengisathi sengathi ungcono ukugcina uNkulunkulu semigcine phakathi kwethu. Ufuna ukuthi iyangena indlela eshoyo abafeki isiki siyosiza umuntu simgcine uNkulunkulu ephakathi kwethu. Yabona lezi insizwa lezi engifuna ukubonga kuzo zayingakhulumi ngezilimi abanye babo nje kuze kwemanje akazi kakhulu ngezilimi kodwa bazange basibone siyithola sange basenze idwebo phakathi kahle basihlafune basikhafule basana bafowethu basihloniphe manje babona nobatshela ukuthi umntwana ukuthi ngiyabonga ngapha wakho lana batshela umntwana ukuthi ngiyabonga bonguhambo bongimpatho bongukuthi nabagcina yabantu basana basigcina sinolembeza omhlophe omuhle hayi bafowethu naku sizobhokelwa abantu bafunda amavesi amaningi bashiya zaseNigeria eziningi umuntu abhoke ability umuntu khulu umuntu wesifazane akilo lelo asifundanga kanjalo uKristu sinamandla amaningi avuza phakathi kwethu sisho ngamathanga amakhulu kodwa sinikelanga ngemizini akukho yini isifanele iphilise ngamathanga phakathi kwethu ngani uzokwazi ukushaya ukuthi na kukuvuka komzimba baye ekufeni na ubomi wobukhuna phakathi
singene isakramenti lasezulwini. Kuze singene isakramenti lasezulwini. Verse 26, chapter 26. Verse 29. Kepha ngithi kini kusukela manje angisayi kuphuza kulesi sithelo somvini kuze kufike lolo suku engiya kuphuziswa ngalo nani sisisha ebusweni bukaBaba. Manje sisondele esithebeni seNkosi. Into engifuna ukuyisho maqondana nale nkonzo ukuthi ngifisa ukwambula lo lesi siyasondela sondela lo kafishane udaba lwethu lwakhele kuyo leya nto ethi ucela imizimba bazalwane cela singayi kahle leyo kodwa ushole maqondana nale sakramenti isidlo uJesu waphendula isidlo sabantu. Leli sakramenti esingena kulo akaliqalanga uJesu, lamiswa uNkulunkulu ngokukhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe.
wayese ethi abayodla uthi uma bedla ngalendlela bakhumbule ukuthi ngesandla esinamandla yena uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe. Ngiphinde ngisheze lento mhlawumbe kwakungadliwa ngenxa kaJesu, kwakudliwa ngenxa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe. Angazi ukuthi usholo ngisengayo ukuthi abemina ngoba mina ngithanda amayiphi lokho inkonzo yesibili. Mina ngibahayidi bawudlobo futhi ngizeke ngithethisa ngithophele nje ukushilo benzophatha imjingo phela yophatha isidlo. Sidlo siphatha kanje asiswekele isidlo. Akuthina ubishop ngagcotshwa ubili la ngobaleka udlobo vekhona. Kufanele ngigqoke njengobishop bese ngiphathisile. Ibambeni lento sengiqedile bazalwane njobe esusini wami nje ukuthi siyasondela. Kwakudliwa ngenxa kaNkulunkulu. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe. Behlake ngendlela yaleso sidlo, ngendlela esasihlelwe ngayo. Angithi kuthiwa kuyisikhathi sokuthi badle isinkwa esingenamvubelo. Badle ngendlela leya mili eyayihlelwe ngayo, leya mili phakathi kwayo dlokofu kwakukhona izinto zokukhumbula usizi. Uma ukwelakithi engudwini bengizothi kwakukhona nentshukumo. Ngoba phakathi kwalokho kudla bahlanganise nemfilo ebabayo okwakufanele bakhumbule usizi nenhlupheko ukuthi kwakunjani ukuphindezelwa kwabo ezweni laseGibhithe. Kafiki uJesu, kafiki uJesu. Badlalapho lithi bebele la esifunda khona ubhala kaMateyu uverse 26 uthi besadla bengadliyona le esingena kuyo iwomkhomilyo bedla elikaNkulunkulu iphasika lokuthi baphume eGibhithe. awuNkulunkulu lithi iBhayibheli besadla besadla leso sinkwa. Awuyesiphakama lento eJesumini. Ngoba lapho abasondela ithela funa ungilalele kahle. La kudliwa ngendlela okwadliwa ngayo, lendlela ukuthi bahleli ngendlela ethile. Ukuthi mina ngiyanizwa nje yasithandizwa. Ngithi mina asimulo iqhamuka. Uza ukuthi lena yenziwa njani le? Masiyotha, masukumi kanti kahlale. Akujabona nje lesizulwane esisukumayo. Uthi shuka kafika ofuthwana bele. Sasibe ngenyawo. Kanti mhlawumbe bangaphambi kwale awungamilwa kuyo. Ngoba sikasimulo lesi ayifani. Siyahlukana ngama-grade. uNkulunkulu wake waqalisa ithempeli ngesimulo elithi iBhayibheli abapristi abakwazana. Lithi abapristi abakwazana ukuma kwakungene into engamelwa ngenyawo. Bahleli-ke badla ngendlela yokuJuda. Uyabona nje thina nje kwaZulu makwadliwa amasi
isicelo somnumzana. Leyale nje manje sisizodla amasi nje amasangwela amasi. Kuyizidlo sakithi Afrika amasi angwele. Masizodla amasi sihlala phansi. Abafana bakoshana ngendlela ethile. Amantombazane sihlala njengeyintombi. Sihlala ngesayidi lentombi. Sihlale kahle. Amasi akwazi
Hlalile umzimba. Hlalile manje. Hlalile umzimba. Athi lokhu kama awanezwa bazalwane. Ayazi ukuthi isikwa esinelafuka. Kwathi Inkosi lokhu sakuya nakho. Njengoba ngayusile. Ngasengehla. Lokhu akusayisoni isikwa. Isikwa wami lo. Isikwa wami lo.
siphuze igazi lakhe sikanye naye. Yena ushosha sosondela kwisakramento elingcwele, umzimba wenkosi, igazi lenkosi, ukuze simkhumbule uJesu. Wena moya, wena moya, wena moya, wena moya, thula, thula manje, thula manje, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Thula. Sothandaza bese sishila uzonikeza icorrection ukuthi befundisi bakisondela phambili bezokwelekelela siya kanjani kwi-Holy Communion. Ngiyacela ufundisi, ngiyacela Dlovu, cela thandaze, thandazele leli sakramenti. Bayede Nkosi yedili elingapheliyo, bayede Nkosi yomzimba, bayede Nkosi yegazi. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi namhlanje ukusiphatha ingqondo ukuthi yini le esenze sayijwayela nasiyenza. Baba wethu omuhle, khulumeka kahle nathi Baba, uthando lwakho luyasehlula ngoba awusiniki into esingeze kuyiqonda. Njalo uNkulunkulu ogcwele nawe ezinye ebadleni sisa ukuthi ibandla liqonde kahle. Khulumeka kahle wena ophila umzimba phakathi, khulumeka kahle konke wakho, khulumeka kahle uNkulunkulu ogcwele. Sasiyasondela emzimbeni wakho, sasiyasondela egazini elinabileyo, sasiyasondela esithweni sabagcwele, sasiyasondela enhlanganweni yethu. Onenkosi nasikwenza lokhu, siyamemezela uNkulunkulu wethu ogcwele, simemezela ngale mfihlakalo yomzimba negazi lakho, wena uzubuye. Siyabonga uNkulunkulu wethu ogcwele, siyabonga Baba ukuthi nasidla lo mzimba siphuza leli gazi. uNkulunkulu wethu ogcwele, usayeka nezifo zethu zeminyaka. uNkulunkulu wethu okuhle noNkulunkulu othembekileyo, sisondela kuweke manje ngamunye ngamunye. uNkulunkulu wethu ogcwele siyabonga, uNkulunkulu othembekileyo.